Azken hilabeteetan, hainbat talde ultraeskuindar faxista eta biktima elkarte espainiarrek presio mediatiko itzela antolatu dute Donostiako San Silvestraren gainean. Izan ere, lasterketa herrikoi honek, duela 25 urte Guardia Zibil Espainiarrak eraildako Alejandro Auzmendi Satzaren oroimena berreskuratu baitu urte guzti hauetan, Satza lasterketa honen sortzaileetako bat izan baitzen. Aurtengoan ordea, Donostiako udaleko mugikortasun sailetik, Amara Kirol elkarteko arduradunei telefonoz deitu zieten lasterketa debekatzen zutenaz jakinarazteko, baldin eta Satzaren izena ez bazuten kentzen. Egun berean, barne sailetik jakinarazpen bat iritsi zitzaien Amara Kirol elkarteko bi kide ohiri. Satza omendua alduen edozer lasterketan zehar ezagertzeko aginduz. Horrek, terrorismoaren biktimen humilatze krudel eta ez beharrezkoa eragingo lukeela arrazoituz. Amara Kirol elkarteak lasterketa herrikoian eta parte hartuko duten herritarrengan pentsatuz, Satzaren izena karteletan, bozgorailuetan eta bar ez zela agertuko jasotzen zuen anexo bat aurkeztu behar izan zuten lasterketa egiteko baimena eman ziezaieten. Donostiako udaleko nahiz Eusko Jaurlaritzako PSOE biktimen gaiarekin izaten ari den jarrera salatu beharra dago. Udal baten mugikortasun sailak gai hauetan sartzeko duen ahalmeneza azpimarratu nahi dugu. Erantzulea Odon Elorza izan dela izkutatzeko erabili baita bide hori. Odonen eta bere alderdiaren jarrera zentsuratzaile eta inposatzailearen adibide garbi bizi izan dugu egunotan. PSOEk Estatu Espainiar eta Frantziarrak Euskal Herriaren zapalkuntzan eragindako milaka biktima eta errepresaliaturen errealitatea izkutatu egiten du. Ez du biktima hauen eta beren senitartekoek askotan isilean sufritu behar izan dutenaren inguruko aipamenik egiten. Eta Donostiako udala ez da salbuespen bat. Izan ere, soilik beraiei interesatzen zaizkien biktimak izaten dituzte kontutan. Halabeharrez beste batzuk aintzat hartu behar izan badituzte ere. Memoriaren politikek justizia, egia eta gertaeren inguruko kokapen zehatzean oinarritu behar dute. Gatazkak sortu duen sufrikario guztia kontutan hartua izan dadin, eta berriz horrelakorik gerta ez dadin, zimendu sendoak eraikiz. Horrela soilik konpondu ahalko da ahal den neurrian sortu den mina. Euskal Herrian urrats garrantzitsuak eman dira azken hilabeteotan gatazka politikoa gainditu eta gure herria konponbide politikoaren aroan sar dadin. Horien artean Gernikako akordioaren sinatzea dago. Honen bidez, gatazkaren korapilo ezberdinak askatzera begira, eskaera eta konpromiso argiak bere egin dituztelarik herri honetako sektore askok. Tartean dago, nola ez, euskal preso politikoen egoerari buruzko gogoeta. Ongi jasotzen da bertan amnistiarainoko bidea dugula egiteko. Amnistia euskal preso eta iheslari politikoen etxeratzea da. Euskal preso politikoen existentziaren arrazoiak gainditzea da. Gure herriko gatazkak soluzio bide demokratiko bat erdietsi duenaren adierazle izango da amnistiaren lorpena. Bide horretan mugarri ezberdinak igaro beharko ditugu, eta une honetan euskal preso politikoen kolektiboari ezarri zaizkion muturreko egoerak gainditzea. Zentzu honetan, abenduaren 31an, Añorgan, Altzan, Igeldon, Grosen, Antiguan eta Aldezarrean elkarretaratze bereziak egin ziren, eta baita presoen aldeko brindisak ere. Jarraituko dugun konpromisoa berretziz. Hor, amnistia. Harri errepresio zorakeriaren aurrean, urteetan egin dugun saiakera guztia, geure zenideen brindis beroena eskainiko diogu orain gure auzoko udari guztiei. Odon Elorza muestra su total satisfacción por la según él exitosa operación de venta de las acciones que el Ayuntamiento donostiarra tenía en Naturgas. La calificación de exitosa deriva al parecer de dos razones. Han obtenido 85,5 millones de euros cuando la previsión era menor,
obteniendo un beneficio de 30,8 millones, puesto que aunque no habían sido realmente recibidos, la diferencia ya había sido prevista y gastada. Gracias a esos 30,8 millones de euros pueden equilibrar y sanear las finanzas municipales, eso sí, al parecer tan solo a corto plazo. Si bien hasta el momento Don Elorza ha sabido disfrazar bastante eficazmente su práctica derechista en el gobierno municipal con un disfraz izquierdista, entendemos que con operaciones como esta y otras anteriores esa labor le resulta cada vez más difícil. En esa línea queremos hacer las siguientes precisiones. Resulta difícil comprender cómo un alcalde en teoría de izquierdas se alegra tanto públicamente de desprenderse de patrimonio público. Tal vez lo entendamos mejor si tenemos en cuenta que una de las características de su gestión municipal ha sido la de vender suelo público, parcelas municipales, derechos de construcción, patrimonio edificado y patrimonio como estas acciones de Naturgas. En conjunto con el gobierno vasco han acometido una operación de privatización de una entidad pública que daba una serie de servicios públicos a miles de ciudadanos y que contaba con un patrimonio público importante, instalaciones, redes de suministro. No nos dicen cuál es el valor real de todo eso que han privatizado y vendido, como tampoco nos explican desde qué lógica izquierdista puede llevarse adelante dichas acciones y además alegrarse por ellas. Las palabras utilizadas por el propio Odón a cuenta de esta operación de venta de acciones de Naturgas resultan bastante significativas y muestran la realidad de su gestión municipal, que muy lejos de ser progresista y de izquierdas, responde a una política de derechas y propia de una gestión de empresa en el más puro sistema capitalista. Queda bastante claro, pues, que el principio que ha aplicado Don Elorza en lo que se refiere a financiación municipal es la de pretender seguir utilizando el suelo y los pelotazos inmobiliarios como fuente principal de ingresos, a pesar de la crisis que estamos viviendo y a pesar de que, según dicen los expertos, esa crisis no se superará tan fácil. Reconociendo la crisis actual, pretende salvar la situación a costa de vender otros patrimonios municipales como las de estas acciones y etc.